Milando ande se presente. Quindi anche mine mardi adi ni kudi. Donc benta kon fiji din foko modi alla. E si woni an asiti di menu jilli kun no yele ko den ko en fait. Minini hande ko mi woni do je suis prêt fin jom ko parce que anjanda e do je suis da famude. Donc mi wata ino kon mi sabbo ko der winani ma der 2 ans ma der 3 ans. Debbo yande fini wi to ave di to anjanda e do. E da woni pre. Olu moni pre fin jom ko ma donc mi fala e waɗu pijiɗe kisan hande ko wonɗa ɗo minata sonti kona fundi ke jomɓeɗa janjanga hatti mi fala yo no kono min ko minata jandi yiɗo ma wokkay hande a jandi a woti jomɓeɗe donc mi fala yo yiɗene mawɓe piji ko duwaɗen ko waɗde ɗum anɗoɗe waɗen kisan quoi kono habbitaw mi landuma kono non fi golle ma parce que na akɓugol tun jiyo jombeteɗo naɗa hara situation fo sana beti harami wodi beti ko debrio ase mira Allah tagatari daktirano si Allah tagi neɗɗo acciti mo ando koramo ko ñama piji ɗin fo goɗɗo ronka boy kono ñama to te fi ko ñama no hay sima finali min kala ko mi ñami a ñama est ce que tigaren senno ben est ce que la famude golle wona ko mi yimɓe ma ɗon mi postuli déjà kay di jarni mais jusqu'à présent ils m'ont pas appelé pour un retour mi jitaki ko ngon wimɓe no dalla. Mais je suis sûr et certain et nous dans les semaines à venir ou bien dans les mois à venir. En tout cas, même, il l'emporte confiance, l'amour, il va mais il va là. Parce que l'amour est comme il jusqu'à présent, nous ñande milandi mawo ɓe noddama ñande milandi wo ɓe noddani ɗon no ko wonde tuma joni ko gonga Allah taga taariɗo fifinanmini kono safu viddarota ka haala ko ennete hay so tigari heɓuɗa hen senda ɗum ko haala ɗum noon antiɗani so sonde mo passage en ɗum ɗon arrange ta goɗɗo je comprends est ce que la femme mais wadde neɓay golle mi tati komi jangi kon est ce que la femme ɗo mi tati donc so a yi kala kaydi ko welandila lamu humannade mi naɓa c'est juste pour avoir un boulot là où me débrouiller tu vois non donc hande mi wawata heɓude golle mi hakkiramani goɗɗo kadi arde ya sike mum hande mi heɓali golle c'est vrai mi naɓi kaydi jam mi posteli mi jombama hande janggo mi heɓa golle tout peut arriver tu comprends non o peut arde ya sike mum donc hande so tawi min ko arsike angol min tun mi jogui janggo mi jombima mi naati Allah junnela an arsikeji ɗiɗi par ce que aray ko min fawtima est ce que tu me fais comprendre. Donc accu fama piji ɗin s'il te plaît se jaldi koni wullon ko non di tarpete fewnon ɓay so ndi ɓutti tun ndi fewata donc accu waɗen piji ɗin kodi fewji ɗon s'il te plaît kono noon andi gonga wiɗi haala o simi walanal makko woni kon gaɓɓe am ndiyam somi wowlali yeeso ma mi wowla e ɓawa ma min komi faala ko ya accu a henduɗa golle ɗe nani ana an gangal ñamete nani woni penka nder suudu ton donc moi j'aurais préféré qu'on attend abo ɗe ŋappimande hendi abulo ma on donc waɗen mariage na noon salana gol wana sattere fi min ko yetalan ɗo min mi siwa feƴƴano dewgal hay mi hewtanali fayde ɗum woodi ɗo tantiraɓe an yayiraɓe an hay joni ɓen no jooɗi ɓe hawje goɗɗo kadi ta hawjan aduna ha fiɗɗiti c'est vrai anye ɓen no naw goton dari wano o jiwete ɗo hajja an joni moye ɓaali moodi boni ma Allah e miilaɓe donc naka tewtoɓe yimɓe arsike makko woni ara goɗɗo ñande kala arsike makko hewti wonde ñande o yaha ɗum exception mira écoute tawiɗina tiiɗa ande sina yiɗi ɗuma donc kaccumi jombama s'il te plaît fo ɓare he ko yimɓe ɗum wata wallidirde quoi ɗiɗo ko fofi wono ɓuuri goto donc an ko wattiɗa hawre an woynodiɗo tijiɗi moƴƴe est ce que tu me fais comprendre accu famala s'il te plaît miɗo famuma sa yannu yaɗi mi jooɗike ɗo ko fiye yewtu famnodiren ka so tawi no mi famama e so mi jottono ɗo fiyen dubatu ka haala ko comprendre bien mais komi préféri comme mi haalamba kam wono de kabbo ɗe mbayni dan dow au mois ka ɓe nodditete mi je suis là min lam habbe ma kon mi habbe mi siwa ɗo siwaka fi dewgal tawta haw haɗen ɗum ɗo Tima, ça va? Toka kunde. Bien.
Kanyang ande follow in dem. Away mo. Parce que ande ko kumami ari na ko gwere dem. Ya na ko very good. Tima. Good mi fala mani. Hindi ka pala nang alam ni Kurtung. Ande kay si fi wallahi. Good ko mati na seda ko. Isi dia so mo gwere. Mini lu mati na reta. Antira andi a tel point mi di gongore sama je l'aime trop que tu comprends si qu'elle est présente tout pour moi c'était pour cela ngani da kala no jumbu de nada kuma anu ko ki ko sinon gloire fi da roala da ma ko mais gouvernement je l'aime pas comprendre en fait sala mo fa nyande me yo ti minimo ni commando je suis prêt yom nan kilangala ngol pigi di nuova mo yende ko gonna e bali golle donati rusminati con i megnama che deve preparare e punta mimmi andirangi la famiglia e bella va di cogore ma kasa mila wa mo yo ko non sa tema ko non sa io ti mo fa perché con gli anni la famiglia fa le spiegamo non devi perfetto e ogni me io ti venga di finire na ti do e dopo lavora nico l'attimo guarda me semua unisa tahu ye figi di mo ko ande segrele ala me jango la wa mo dembo de mero fu ko juda la ko me se di la pa pesi sapile basa sa convenki mo fa na ni ko da ene no ko no mai no de si jamani defense speed est ce que to woni bre parce que o gore jango la wa mo nyu fude ndom me c'est que la wa mo ni de yo ja ko sans problème parce que ko de o galino awade o galala mais tawunu kadi jettamo jomba ma wata e responsabilité ji ma dandi non ngay chatte dalde più un goto cima o fami dum te comprendre lei ko minira wata e do ka goddo hay si tayo ala go ina ko parce que mar gongo ko juda lawul mais c'est do mari ko nyamo ay tout va bien fami ko falla ko ngalde mi ande bana te più goto gorko kan so jam wonde ko arki dem mo tanke baale mu de jombata ci ko o be sken alla taga tari ga tiralu yip go kala ko ne bay ko nyama fa minna mi wada na ko jidi fu me firi duma ko no ko nyama iro kanta ndo ko ya na mira apa mu di hande ni ko mo no milan ni jango bis ko jango ko fa jango baka gon le mi anda hande ni jindi fi da mo lan tuwa mi non ki me fa la wano jombu di jango mi ada yetta la gon apa mu di pigi ko seke ko alla mu le ta pigi ko alla wada ta pigi no donc ça veut dire il faut l'expliquer c'est un problème mais ande mira man problème boto ko gore jongo me la andi problème ni makko de mo di fa neegi man yagor so da beri ya salonji aylande mi ay tala ni bi me mira markin problème ci po donc ça jomba ma bin non ko ko ronga yesu de ngari kawtal mon ko jikko jet il faut l'en parler que ça va da ça yo timo on va comprendre que nous tout a dit là sérieusement mais quand même nous là il a perdu de station so bien au faire ça en tout cas comme c'est quoi c'est la parler s'il te plaît ara ya ta no ni va alors rami goɗɗo kayima oɗo ƴetti mesi yowi e hoore mum boti ko hunduko mum ayina e gayno ɗo aduna ɗo ko nonni ɗo min nayi goto maymi ko simple ɗo ko nonni lakitam fiyal ha ene ko ma ko nani dango woli yandi miɗo mari sorti e kam abdoula nilam fiancé o ha nilam ko waddu ɗon kon fof ko fiɗen wandani fiyo non titalam fiyo wandani Habibie mira habibie dai da kala yo jombe ka kala ami andi ka huda do gui hakuni Allah ka bre huda an ai bai gorko fara da made ga sunne farilla nanga e wad gol dum faga hakuni ma yalla agani milandi masadi utatu ma desi hakuni yalla mi sikono dandi ko fala jaka sita ko fi on no mi spantu mi yara abi kala ka mun ka ko no afno milandi masadi mi jabana ma ai lammi kwatu na mfeundi do kamondo woni do yo anda danda
Sina dai haraki hakkil ko mi mari do haraki sotti hara mi anda fiyo